tvoj stomak nije pilates lopta. Nadam se da će se i kod nas zakonom zabraniti ova teza. Za posljedice koje dolaze kad te medicinsko osoblje pomiješa sa pilates loptom pa krenu da naliježu svom težinom na tvoj stomak, niko ne ispašta. Zato ti moraš da nađeš svoju snagu i nikad ne dozvoliš da ti naležu na stomak, jer može doći do rebara, probijanja plućnog krila, pucanje materice, prolapsa materice, pucanje međice, slomljene bebine ključne kosti. Navela sam ti i suviše razloga zašto moraš da postaviš granice i ne dozvoliš da ti se ovo desi. Ukoliko se priključiš individualnom radu sa mnom, ispitat ćemo dokle su tvoje granice, koliko su narušene i vježbati kako da ih postaviš zarad srećnijeg porođaja i života uopšte.